You know just what you do to me. Playing. Bizden Samara'ga çok rahmat. Kardeşim Sağa'dan altın gibi. Aynara. Aynarda Sağa'dan çok rahmat. Şunca geldik bize hizmet kılıp dokumentleri bitiriş bergenine çok rahmat. Ama akırı 21 numara ükeme ama rahmat aytıp başladık. Baysaldı. Bütün dokumentini aldık bu da konsamına. Bu adamın Kuday Buyursa adına konatını kvartira aldık. 101 dokument kolga bugün Kuday Buyursa bir nasipken. Bugün tiydi şu жердештер, başka bir ölçüm kayrılırsa gelip Samara'ga kayrıldılar. Gövdeleri YouTube'dan açıp, gövdelerden köpten suradı. Aldabay, taza, жақсы dokumentini bitirip verir. İşinize iyilik, ne deyiz? Gelgile жердештер Samara'ga kayrıldılar. Başkana kayrıldılar. Rahmatları işinize iyilik. Vaktılı bolgular. Rahmat aytkanыңыз келсин. Ошо, үйдүн документин алып, Кудай буйрса, бүгүндөн баштап үйлүү болуп, бала чакабыз менен Кудай буйрса, пропискаларга коюп жашап, насип кылса дагы башка жерден ham алышка аракет кылабыз, Кудай калса дагы. Үйүңүздүн баасы канча болду? Баасы 1.150.000. Башкы төлөмгө канча бердиңиз? Башкы төлөмүнө 170.000 бердик. 980.000 кредитке эсептелди. 980.000 кредитте калды. Айына төлөгөн төлөмүңүз канча болду? 10.500 үчүнөн айланып калды. Муну бат эле төлөп 10.500 айланып калды. Муну бат эле төлөп бүтөт болушуңуздар керек буйрса. Кудай калса мына жап насибинче төлөйбүз. Болгону ошол документтеги. Сиздерди куттуктайбыз, чын жүрөктөн эсен аман эртерээк төлөп бүтүрүп алыңыздар. Ошол өзүңүздөр пландаган күндөн дагы эртерээк төлөп бүтүрүп алыңыздар. Айтунук эже, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айта кетиңиз. Рахмат силерге. Ишеничтүү болуп, бүтүрүп бердиңер. Силерге чоң рахмат. Ошо Самара эжеге дагы чоң рахмат силердин түзүлгөн эмеңерге. Ишиңерге ийгилик. Сага дагы чоң ийгилик, ишиңерге ийгилик. Мындан ары дагы көп үйлөрдү алып берип жүрө бер. Силерге чоң рахмат. Рахмат айтканыңыздар келсин. Ишиңерге ийгилик, ушу элдин кызматына жүрө бергиле, постоянно. Самарага элдин кызматына жүрө бергиле, Кудай буйрса, бизден ийгилик болуп калсын. Рахмат.